live ya masemo ya radio ngontore ase egesfm FM yo VTV Sense Media Online we to watch TV amone radio chira Sense Media Online usase mitandao iko to live we go to live TV na we go to live ate sana enda tuwama Kevin Bwari we go to TV na radio ya Gatembe FM. Waziri Fred Matiang'i, karibu sana. Ndio toko enele mwana nyasaye mbia mwana Senge bagiri twanyorire okwana mona inwe nende na inumbi mono esoko to nyorari bagiri komera na bantu baminto ende tanga na rode na likiango kiri 2013 karo to asada serikali ndo wata TV jingani na jire jingani usi igere TV to wata jingani na jire to wata jingani Senge digital migration to Rwanda 2013, 2014, 2015 so that broadband spectrum wetoke abantu baitwaso investment yejire na magana mangi ligere abantu balenga balikire goro yegente ligere abantu balenga to kere goro ya magana igono I believe nga ekara abantu baitwa kuligere history esitwarure ngonyo rwenge segiri to Rwanda tali segiri alinga yabosa twalinga kurwane segiri kene na kike twatagete twajire nyingi tware Don settlement scheme ya siyongo manga. Na ibure tunanu na kinete. Na jete manga primary ko chakara 1974. Mwalimu mwana mwalimu master mwalimu Jeremia Mugunda na are na Onyamora. Mwalimu mwalimu banzo met primary. Abo jo nyago ngo baba pita ke tonto no wale. Mwalimu mboga wanzi no wale banzo met primary na wale pakabona. No genda boko banyora bako byo magana. Ba Florence wale mwalimu bana banzo met ngekio. So say Senge bulire in settlement scheme donc in tabayo udwane banganyite ku South Mugrango lakini banganyite na wana baminto ndiko ntinde bobo njena wana bandu baminto bakinoro lakini no to ibule tu scheme na no to akinne toro mina bantu baito na bamoise kuliye kusiyo nzibunere asita yo kusiye zo kororo mayene ndabwatia abantu batengana abantu baminto tu wana ine samanyi kera senkwanda kusiga umbata abantu baminto bona actually yeko basa ko so otabo mane yeko ba kongo te banga se tuniga usengena kera no ya kera no tu ko venda bani no mai tuna ko to babira manga kamange bani ka tande bari ma ande bari masaba sana kuigwirira umwachumurire no motegereri abwe TV chetu ne radio nga umuwaziri Matiang'i no mugusi ana bakwimanyekanigo ahermanyaga kindete settlement scheme ngonga tengonyo kwa muronge kwa umanyire na abantu bamasomete kuigwirire igwego tokwenda limuryoka wikase amaswali tubate umuwaziri go tubate abararia usabari kyamangana kurasi bitasini byonse nakwanaga birega na kiroyomo na ko waliribaga anyaruku swali igo ngusabanga ase egikagetari ekenene igo nguchukura maswali korengano tyo bangete na igo tugusaba ko uwanjira kwanza no problem ya wara sana ndero na jao tegera yes
asa maswali tubatiri tukulia lero chasomo waziri igarengete igoro bakorari bwaye kurunga kiasota serikali na wikira bono igaunare mu waziri kusuri mono tukurunga super CS uyo wate chinguru chitalinga waziri asa serikali na tuwe tukali buno mugusi iswali tangani igori kurukura sigitaseni gia Minto FM gitaseni kia Minto igokira kurase kampani ya uralia ya serikali ya KBC na uyo kuchukuli swali liga igakurukwa Alfred Sosi uyo kuchukuli baga onyara kubuli swali Jamu sana waziri wetu Dr. Matiang'i iko nkasi nyumba chetu cha Bwari cheke usiku. Mama. Jamu jata na mna kwa Alfred Sosi kwa station ya Minto FM. Yumba kama kodi ya vile kukodi kole. Ipo litanga ni kukodi na umwaka uko cha 2022 kwa hili okochoni ochikoba. Kero kende ngoja chile chate kachise kicho mukisa kwa abisi ya one kwa tendo lendero sio kwa nekinga chise kicho mukisa kicho kwa kwa Mogotu kwa 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 ipo ya kabele ni goro ya ogu amate ekati ya banyanyimbo amo na raia kama tukao na ndio tunaweza sasa ananamo na aja sasa ya idioma pako sinyana kwa sababu pako itania mwana wa nyimbo kero kenda sione kwa mero video sio kwa nekinga ogu amate katika raia amo na hapa nyimbo kwa mukere kwa senko kwa ya mama Leono Alfred Sosi kurasi gitaseni kia Minto FM asama swali ayabere ayaburiri umuwaziri na munaigoro nga kiburendi bogocha kobeko chinga kichoba chwali bogocha mwakogocha na aburigo oburiri rinde igoro bwa mategati y'abanyimbo n'abananchi. Okay. Mbuya mono litangani sama swali kwa boli kiana ende sote so kororo bwana ina ara maswali dale sibirengeli bya bantenga kiyebonega. Omaite litangani ntebenga nendiki ningi ntuwende kwene limo nenya sanga mbia mono kiara mene mutokora ni sawa toire nili bagatwanya ndewete somo nenya sanga tokora abantu bitu kala chukuru cha kora 2017 uyo minto jano nkaiseri gasirete Matiang'i osaba tutikere Matiang'i omuntu akachikura mwana akanganya akandebimbwateranie emirimo ya interior amana yegisemi ase Matiang'i tanomo narenga mu minister o interior no minister which the minister akabere Matiang'i system lakini ninja na tenete kala chikura jiwa kwenga kiyo twacha ko murobilio ndwa somete chireze ndwa somete ko ruoro mna twa kala tenga kiyo gocha ene chikura jirimo chiko nyori change chinkong kera afrika ma potiana ko kanzo chikura chipres kanga dijuma ite ya rwana kanga manyinga itekete bo sana onye dalio monanya sawa to konyete enda bakenya bakababa remeneri and so on ne kala chipres ya ko ya kala tiro le endo ga pero chipres ga tango ali pro anda ka yumo mako wa ga urba lakini sawa wono kuwilio to toma chileso ko jagrama to jagrama pero manana con family ministry ko jari plan yo ko ta bantu ba security kendo ko kamulta agency plan esa bantu ba go ta batgari no vale ba ba intel no vale pues basically no yana ba ham ko kala ko ya ko ta kulige ni ko ba ko ga tentera yo ko kama
kirasi Kenya kurukwali mata ali maitha sema arisia jagete kampwani si Kenya and so on kugenda baka Mandera Wajia Garissa rurali maitha bokongu bwato bwa Al-Shabaab ansa onsi pi utobwata abantu bamenyete inze bakonyonka otokobanga na ndikabere tuabere twale mesange kana kutwa jagete mwaka wa wana go jagete Waturi ndi abazigari bande by the way chinza mu kintu cy'abazigari abahange batali bakawaida kuru 2017 otobati kuru bishingi cy'abazigari bali batali bakawaida twada twaka urwari DU rapid deployment unit twada abantu bande commandos abantu bali bari special abahange twaturi no group ya batwati boka women commando team tokoso yeta abantu batali kumanyikana twaturi ni group cy'ingi cy'abazigari kireta gukora amangana abandi bakwana n'ijingamia bari kugana n'ikigari n'abanyaro soro sani lokongo tayo and so on so yanda hatebi abantu bamindu kurengana una tokorra mutuna ene muna tuwe bangete ndoro siti musomo bango isaine ne ninta tore igite koba na ndike nengeko ndike ndo isa koba na butoko manya mapema getaraba lakini ndo fukozi ngolengo tabanga ni goro ya itu 20 ko ko iko ya tobe itio malemba abantu baito bajucha ngure ito kwe ko malemba kazi na to akora kedari uri kurara iko tonya konyora report kurukira se Kenya ga ngegenda te Kisumu asa abantu mete bisabe binge amononya na kuru katigari mana kiagenda toro ni tumanye mapema ndosa konyora tutakari namba ibere ngende ikabanya nyimbo abana nchi yango tebi no minister of security mai taba kuwa taba aindo reta moroki reta muibi reta nonde abantu no uzwa na abana baho bon banyora nga mono mukabarali uja jaro akora kendo right to pasgari abonzi bina to batrain to abaire cause to batrain lakini no no mo se babere baminjoi baatire kunyi buta baatire kuliga akabando to lakini mai dozi wake sabu zikuliria enjira tua kolera abasirikali abakolera abananchi tualete discipline nene tarengi kureza abasirikali akiryo asana in fact abasirikali bakolera abananchi bobe no inchi bweko manye muno minister ngendo tagenda teriyo manje bweko manye no minister teteno na ba aseke tike kwapenye toko ke ngendo ngote baneke tingo kana tiko ngaina aga ngaina bantu ngoma yetenga abasirikali mbali okorama abasirikali ngokora bara moto that's a fact lakini tuachake reduce ya mangana ya ingo sawa abantu bamintu ekara mama jona haya kolire namba yemo tugenda twake report namba ibere ndoze kuburuka ndobe kabazigari bonzi piamo otebe ngona bazigari bonzi bina bantabawe bono tena kubuli nana balimu mwani mutaliyo yamo kanda kora mama jobe ko mwana kwizikuru bolito tuamu butemeremo okenda kujali nana bakunde kare mukunde kanda liyo ndo kora mama jobe amoje sadaka kama zeli na bazigari na wali kana vile wazi yes. Bebona sana mwanchumuligere no mutegereri to bwechi TV ne chiredo cyagusi ngaitinga kwigwerere asama chibaru uri kurasoma waziri Dr. Fred Matiang'i igoro yo bwamate bwa abanyimbo na bananchi na igoro yemero yabekirwe kwenda kingo cyari bogoche gwakorekanire asenchira yoborendi gusa senchire ngiyendonge ebwato machoko igoto kwenda waziri asiri swalirinde nabona igoto kwenda bakasi giteseni ki radio gya sayale tumunyole omungwano gurunganere Zadok Dennis no mugusi lakini akuru kamulita yesongoka anyare guto buriri swalirinde likubwati yes Zadok asante sana kwa waziri asogo ikana ikabakya lero ukwanira magana arigete already asisi ito yake itangani ngo kwa Dennis
abande wekura na ase ekekoro amatuko amwanguriga aliye semeria kabete mwobisa w'abanyanyimbo oyo kurukunga Benson nigo akagirwe guita abantu batano noyomo abo ase twasibirwa kigenderete kokera serikali kurwaburi tangani konyora mwa takire kunya uburendi na gukinya ubwa amatuya ase ugwanjira abanyanyimbo komenya private tenancy bono bakabantu bachakira gutwara obwoba ase serikali ya Jubilee abwaso mugwaziri ore bw'oburendi bwaime ase seito ya Kenya merobiriki mwabeki yokwene kinge bikoro ebiga byabo bisaba abanyimbo kuruta masasi gucyasa abananchi kuikabire omwelyo na balia bagweita liswali lya kabere mpurate ngo sema gobe yabono kurwaso abisi buno mugwaziri bw'oburendi bwaime twarole chibe bichito oburendi bwogutingirwa gekorenganirwa nabwo litangani muna bwangoiga asesemo eyiga ya burabu twagatwarira ubwibi bw'ecyombe nonye nisoge lakini kuikira boni ga sanity ya rekadira sensemelia siri migani president twe wanete kapisa nga enjira turakonye gatogenda turiya abantu bakorete kuri university abandi basomerete psychiatry abandi basomerete medicine abandi basomerete law tobaire miya meeting kianda toba turi nas cadet police officers ebanya bakora counseling bakorwalia ebare inspectors gero tokomate abona yo kwenda busongo uchikubo mosi yezo busongo uno muntu mate ko kanzo abantu uno muntu kuliri muzigari unaje mambyo rangu mu muroyo enjira aro jake kunywa maruwa mange na wala zo itana no muntu noyo murangiri mboli ngikora kana era matukaya and so on and so forth inene njira turanya lokora konya wasigari baitu lakini ndubaze kwera na wasigari bonzi twalego inenge ndukegocha asenge njobo kungo na ni mwarali to the pass out parade uni president ya the wasigari onye ko bwata wako incho kwane na into kuseli yo muntu manno mate unyi mu mane no mongino incho yo mo muntu omonene no ni nduga ga botambe ese kenyoro ye mwaita ni no mongino ose mu mane no mongino mo ko bunegento
utana wakana kwali isomoke kusema ndonde kusomulisi we kanisa kwa matengo Mong'ina to makwana irinde mwirana na utahita basigari baitu na barua manyika lakini abantu bazo utwara ubo bangaki nga basigari na wali go bonzi no tali basigari bonzi ko no moigo sebabere unyura amarua usondo nyurinya sole ujiro letere chande menge twajakira bono kubaligia na ndo twajakira program ende yakabere yo kuligia yo uzikania basigari aba kubaligi bali yokoranga uyo muntu unyurinya sole mono twajakira barusio kubaire rehabilitation eline mbadi cha akole bikoli buneli uli abeni akora dagorija agaita abantu busa eze njuma manete igoro yo muswati igentu yakabere iswali yakabere amboja igoro ya magana yemero mepaka eto na bamate bantu baminto itani biyamano ese bozo support yeno na ni biyamana sama sabaino na ni munatu wana inega amagana yo boyibi bwe chombe ne biasara oboyibi bwe chombe ne biasara monta zo ngai no rwenga kinga mai denga ntu ngabasiye to ko bacho moto kunyomera akiango zenga oboyibi bwe chombe ne biasara na inde biasara biko yana paka na nesa bantu bale biko yana paka na nesa bantu bala serikali omuntu ole serikali mai denga no muzikali alo no muntu tende tasikete chombe cheibwa na rogo jwa kujibesa baadaye so igento tu akorete no kulia bazikali bali bonzi bya banene tuchunguza abantu nakubatebinga iguiga engombe kuibwe yemo kunaenda nende tokubwatia ngombe Samora akoera mujibu atutebye se ngombe ikia kiro monda kole gazia nigende koma ide baide ikia mana yo mpaka hito na bantu bane ikonye gene tege sokorro bwene nene ngoya nyo manenya sambi yabona asili bagangeli okorera abantu baite gazi niyo nzize ko yakora no bwene no kwerwa na beka koreka buronge na inda bakonyora amatoke amana majibu amoronge na obuoro maidali gendeke nyasa to etie gazi ka to babanta aboro to korega jinuza nuzu kwala araja zangine to maidingi kia beta igoro na indi gazi na yo suppose ko yakora yongo bwati abantu nekere ngombe azire no nyega aruro mpaka koru bugirango roro mpaka ikorongo ingonde betie ba county commission abons babiro yokisi no nyamira engombe zire bantu mene message na ino bande binga banyoro zembara nyora banyamari ko nyora ngombe bande binga yachi dikere ngombe tego zire mbe oboza yongize ucha wikebwa tikubake toke uyona sana waziri egento andi akende boli gwesomo gusihare boli ngiringa emeruli kwa hebekire karura sekero geke yaikira niyo bolende chombe yetu obibu yetu bwalire irabanga lero nkorwa wizare yo ende yende kwa bekiro mbo chokora chikone kunga no wanyaturi ya sekero geke aya ebitambo kirutu agira no bikutikara kobego but it's institutional getting and get horeke abizo mande buna wono tipo de chobo ibwe jombe kalendo akakwa ndoka kwa the report unejo otwa chitoka wana twenzipi na bantu ba interior toto bwa the platform na technology acha kila magoroba na kila mambi jinza ikomija mambi aba regional commissioner bonzi p batana batatu kenyaga na ba county commissioner merongene na batana babiri yo bako beke report yoronga ngikiaba endo kiaba bosongo ngage endo bosongo wikankero le mambi na ndali njibu kankero mu PS mu inspector general na bantu bande banye jombe jebu nga jombe njebu katia moroni na nandi tuwa manyanga jombe njebu kero tokubuka mambi tuwa olijinza ikumenebere atotabi nga jombe jire ikere gazneri bakora is institutional so ekero nebanga ndo yo mambi I believe anda ba oja waisi kubwati plan iko kwenda accountability the problem will be solved. Biyamana sana mwanchi muri no motegero Ogatembe TV iwan kuma yone director anenga nda kurukania maswali kidogo Janet yogo ngabera sinini nkuna turasole igo gendete kurigereria enkona ya bene yo waziri Dr. Fred Matiang'i mu waziri w'indwime na bigo yomo bwabara ikurasoro gusi au barasi serikali enene ya Kenya na igago tore siguru yo bokoreri bwaye na ali agendete okorune serikali mu gucha sorongorwa gusi igo bunana nyaro konyaro kora cross mu director ne igante binganda agenda sesemu ya magendero neli swali igo rigo chikuru kuna se umuliki amangana cross bitaseni Kigesa FM ikirisi ya Royal Media okuru kwa Herino Charo tumenye kwirana sama swali ne baadaye ujugo chukuli swali ngagitiringa se ensemo ya magendero mbiya mano muwaziri asogurika asorongorwa gusi gukwana no motegereri w'ikiredio ne TV cy'ugukwana nakoraria se ekegusi kwabeire asa serikali asegeke getambe na ende ni gomanyakanete buna super CS otenene retemerubiri menge eya bakorona serikali aiga Kenya kende nkorora te yo mugusi arego kerie asemerimo ya wakotenga kiyiga yonse mbiya mano mbiya mano sana Irene
enchera rais yo kwera liswa le neliga eboli ngaitu alenge 2013 na ngaitu le bono asekere gendo no gena izo lo se list kurugoro bakainze ngaitu alenge 2013 ikoro uwe imuleti bibiri oloiga akali muma ngaitu alenge abantu tubwate over 28,000 abazaye kurugusiba benefit ku youth fund abantu abako tu abere to kwajibeza cash transfers over 50,000 2013 genting kere ngoro chikilometer jeji paro zikulige no nyengusiga ya tu akolire yo to etaneti karibu 300 na gento o ligere jinyekta to bwaterero estu alenge 2013 zo wake sabu capacity yani bitanda to bwate zinyekitari 2013 ni bitanda to bwate bona zinyekitari is worlds apart osikulige jisemi to abekire jibeza over 2 billion ezichisemi yoka gusiga oka chikuru chete njira chakine ligere capacity population ya bana baito bale chikuru chetu jinana gel Jones video kindo zironga nyambali whatever endete wada banenze 2000 ligere litwalinga 2013 omanyenga bana balinga bale kwa na chikuru ejo na balinga bakwa na chikuru ejo bono ikera enjira yo pima magendero no kwibolinga ngainale ngigoro na ngainderero osikuligererie enjira ense ito ya chenchiri nende zo okorero bohene gante we ezo okorero bohene do te bakani national government yuka ya kolera siyo inche zo tebe kene no ine county government chetu county government ya Kizi ne county government ya Nyamira osikuligerie kazi ba kolera ya magendere bintu ba bekiroro mugaba nongwa ya namane nyekitari umarani Nyamarambe and so on ebitanda bya jiroro ze county government ya kolera amana afya and so on and so forth you see ngaitu alinga 2013 ngebono tole ekine kintu kingenje mono ebintu bine munaone cancer center ya Bosongo gaiga ne loan ya serikali ya national government e guaranteed kuresa barabu bono toju kutwale gente kenene gake okwanya abantu baito and so on digere Bosongo ga 2013 ndo wa the state lodge ga one ndo wa the state lodge Bosongo president ya go jorara erika state lodge central bank ito wa the unity ya usangiriti ya central bank 2013 ekwale kuligie passport na irobi kuline gali muntu ina rwanda kana bwendi kwana kubeke line yayo passport mbozo ngokuruzeli kwanya le passport ya kwagenda eboli ngaitu alenge 2013 ngainaende bono tole ekero kulige linge nje kabire ngamne eso kororo bwene naende bwete byo bwene amagendera akorekane na mange asinali chiparango eta by the way no pale ya kebiri ko mosobet metamaywa ya nakumi kera kera tu aitrokale up to 2013 yokwali gwero zinejinze bere kwa ngekebiri lene na miyogo kwaenda mpaka kwa ikagari pale nya ya ibe chabera ikonge ya jago birate it takes you 1 hour kureta no vya jabirate ko Kisumu airport nambo ikagari ne ndege Kisumu oso igalime 1 hour waijire nyanjongo wakote ndu ya skimu wakote na ende kwa iranire na ndi kwa line ndege saa 3 wachiri twajakira wono korosi BTV ndege to endo kwa na muna Nyamira to lige to endo lige lisronga na kiende gatoranga turanyole gitie kenene mono kera 1.5 kilometers eze ndege ne tu engineer anya kolandi eli ndi jambo jeti ko woli abantu Kisumu ejago denera Kisi amagenda akorekane tingo barankole eli line ese ikire to airport ya Kisumu yo kumuki by 31st December onyo de mukiria maguta over 900 million liters ya maguta to kwero uchigochu ngumbu emero leonsi ipine ya serikali na ndi project ejonzi ipiche serikali cha kwekana na sengenjo yo morobelio kule president engeka si 2019 inje kazi angete ne yo tena ji project ejo ngaranze zina bakoliki bane to abeke bindemesa igoro ekenga ikere kwamete ekenga those kujubosio and so on and so forth and you can see the evidence now te ka to jakari ko ngaki 2013 ne jire dire ngato wa TV kausi look at where we are today ya msara kende mwaziri ekrukuliria moni bikira niwe chiparanchiri na ndebo igo chiachagetiwe anda kichiri chikora kana chikwame tunabono ubwekane paranire kumarani kwenda nyakwae atiari bantu barasa none grone gipindi maambia se radio watanga ya bere bere gitibi kwame tari bwego no gani kwane no negative ne kiyasune kali kuna kwano kentama people the truth egeti kelie sikere mbako nyara konyora kene yonzo weta 800 meters nenda ko woli abantu
batano baberuboka baranya kolandio teko wa commercial asenge nje bitunu bire on the sides abantu basi ba vision bachire bapimire jimbe oro bayore nye tigera to beka jiba zinga ningaki ebigege bibira around igari mbikwala ndege nene elandi oro boze ndege nene teko amatuka itire kuru mwaka ya chama yako mwako bule mwako nyonka bonzi bingo libare ngazi tora agaje gitike ni kirasa abwa bagusi bakaje batebanga bole mbo yatokire transmara abantu batanga transmara ngangegana seito egetigeze gutokoro inje bole mu bunana kaworo moizo ndo toja gito kugamba kero tureze serikali n'abagoli bane ngatebyo abantu likire linyamire ngima amale mu serikali ya roro nalikire kisi ngime sa amale mu serikali yare torezo ndo nyoro bole motora akore 1.5 kilometers ye runway nari ndege nera nya korande na abantu bali bagoche bapime mbe abantu bali ba meteorological department abantu basi ba aviation and so on baje bapime mbe ba predicted direction ni mbe na ndi bali ngeli bigege byonzi bira around nga endege nenyare kolandi uzine nyare kwimuka no ize ko ngeli ese bitibire gendo ligeli mu na Kisumu airport ligeli mu Eldoret tire kolandi endege ikonyora sakale kabisa ebigege goze bituno bitayo na lije pilot yegocha paka elandi usekera kwimuka nyakaboli te abantu abange lyaranyara kwimuka toka ukolero moyo two places asakurukie ndege na asakurukironga nyamira bakate bango bole mono boro banene abantu basi ba aviation no bali last week bakate ba sikie ndege is about 1.1 kilometers ndo 1.5 which means nga etu engine to tatela ndio ya jambo je teko nyara kolandi oro bakate no bole mombole sironga abantu basi ba aviation no bali sironga mambi bakujugo pime ke tike zironga wada osento nyore 1.5 kilometers chirana we endegera nya kolandi onsi batcheki no nya siongo no ina sande to nyore within kuzie tora nyole egeti tora nyole 1.5 kilometers irana we straight nebige go sebitu no bitali yange alijindega jira nya kolandi so ena go tebi eno maene windo minimbiro tora akora chiparanyire chiaja gitu tara une wata ya marani umondo yeto kurubakachani osinyuru we process to kanda to wani yo kumotaminate to liye contracting hao mojima jimi angwenyo wiro kwana yore pale ya matuka mange bono te to liye ndira musuko na umoda ko gazi oje na moyo muyanga no mungu jokore gazi okwe gazi uchako takano ya musni to murusyo to ale to mundondo mwa so ni mai nga projects ni jiti na ngena po majoga for example enganyole kwenda KMDC arengeza buzuko be kworo majoga chaje tiana ko be kworo bole momboro aside igete nine beza njana ko be kworo ebintu mbule munebyo to wenda kuli libon za ko bole ngakinga kitokora to beke pipeline naende so that yo moheli yo bikoleke gendo bionzi bimbi ko yaralimo lakini ndojenga ese hatua tu agendire muyatole uyake mahomo nchumuliro na mategelo Gatembe TV Dizi TV Gatembe FM na bwindi chiri chonsi ntobwate na ture live astimite FM Radio Vuna Kisi FM Sayare Radio Egesa FM na bwigo INKA FM na VOV TV bwigo ntore online ya Kisi Hot TV INKA TV na bagusi Global Radio igo turase kwana ya beno muwaziri Fred Matiang'i ugiyo genda tuteresa mangi goro bakorera bwaye na bwigo bakorera bwa serikali buna uturega igo murana Kevin Omboli sibali bako twabonega CCTV ne radio Kevin Omboli olega ukwa naye na maswali no shoganeti ingaine ngatenga kuyabudi tole wasina boko yalika egera tunyara kuyabudi lakini ntode nabara libande kula sibitaseni au bagenda kuule maswali uchaso muwaziri egera twarura sesemu ya magendero nkwira natora se chinsemo chinde na ntu kweba kunoso bakorerwa buno muwaziri w'uburendi bweme asinga chinere mbere mawoko arabona iga igo nkwira na se Janet oyore oyo mo bwabaragiye kuro sibitaseni kyandizi TV na bwo the manager ndizi TV anyara kuri riswali ndasa bobe ke microphone yorake iyo yamonosies asogoita bagochaga ge neskenene iboli ya neri gochase amate ne amate se amate no bu amate asa matuka bwangoiga twarorire abantu mukirichike sama una abarogi baba bagusambwa n'abantu amate igaiga Kisi County bono obisi yao niki yabekire elio korora abantu mbali kwimukya lichike sama okabo elio gosamba abantu gosikoita abantu ibori ya kabere niko ya ebinyungwa bitanjiri amarwa bukire ebinyoro na inda bagambi babere bakogosiwa mono
ase okwegerera oboengi n'abae bamarwa aria atancheire ninkimero biriki yabekirwe erio gosiria ebikore biga byokoenga amarwa n'oboengi bw'amarwa mbiamono Bino sana biya kurujana nyamwa mukurundize TV. Mbiamono Janet. No bueno na tewanga. Mindo bibia para kana abio posto kwa watu wa mindo na wateli. Mwana mna maana hiyo za kwa watu na maide inde tanga kwa watu ya bakambi abajibu na assistant jibu no ko courage barasa watu ya bandonga tubati by the way tigante wegende nekere one example ke raise Kevin tubati opposite eseligigo ya Kenya wakana no muntu igero akomuntu otokubwata kero muntu no mwananchi anabwato bwana bwana and so on uzambo muntu ne jebe yakora nabo no boiba itali gasi yao no kwiro muntu ya serikali akiripoti serikali ndi no muntu nene ntorazi nyodi no muntu estu ayirwe report kusiga ibintu mbali twakore na ndaba na injinze ko bapongeza ibintu nebinge kusiga ya twatenene by the way asengenje abantu una injenga akira bakuzimbu ya muno bada abantu nabanje bamanyire abande bali mbale kuzima abande mbara banyabiasa nabono buzongoga monda ko jondikere text bobisinga kendo tenkera seketekerega waziri karage checking tingo tebionde ndinajinali y'abantu bali tebinga tokandojiga nabo tuwa watenya zole yali kuru mwede karenya zole yali nkuru Zibania yaja yaitiraga Yakobo mpaka Narok yamenye kuru Narok Yakobo n'abasigari by the way tingo ngajawa n'abasigari yamenye kuba distributed Thika Kiambu and so on abantu bankoyita abanyabiasa babuzongo abantu mere message nga CS ligeringe gento keregana ligeri ya police namba igana yego mukiye zore yakorega nendo boene ka tuwazi maana yu utwasangirete abazigari abonsi ibikyanda tokababutegazi batano nejera bali boniga tukabeke eseri tukabagambye kina bakasibwa abanyambiasa rabo babuzongo batante bitinge naje kumanyira iko abana inji ko tutebara magana aya ninde kero batebire magana aya ngokora tule tu iratwa mundu tabaze kuira lichi keso ko kwae kugenda kuzamba umuntu usekwenda kuyita umuntu amagana ali abo getutuga ndubugata abantu tubugate tuboniga tokuganda kugambi Mong'ina naro utetuga ga kwerende wonchali another time ingakani amandonga no kora muno rakole serikali na bwebisa bwikatoko bugate finally omweli yo ento bugata abantu balia ngo monko gambi waro yo mokumiro abantu baminto ntobaze kuira majikeza mokaito tojago saliense namba ibere yende ke Janet yaboligo ya ebinyuwa ng'abantu baito tuteneti Kisi county alone ko tuteneti abajibu ose 11 imeremo azengenja mangana yokonie ebuza godnyango bali nyali bali mazaba ndo bwata no muzikali ito bwate boy probox okonia marua otumeka konia marua tingo kana bebe wikankolero wene zabantu baminto tingo kana ngaki ngabantu baita bane mbali okole ngende kiboka yayo no maithenga anga na buone gali se kwe settlement izimere umuntu nari ngole konia marua okweruka ngausi yes kanuruzia maruko Mombasa ojo jakoni butuko gali aba amate bana bandikirite message CS umuntu nara konia marua gane tukamubwata tukaenda tukanyora mo DCC akamubwati akanyora mweli yo muntu nuko ngoniara mano maene na wata azigari bakushirikiana barabo tukamungule simi tukacheki simi ja Jones tukaramba azigari kwali wa kresimi tukabosera tukabwata no tukabaseli iko atua toko irene Janet ese gendo kiabeire na neto anyoro information kapisa ngabantu betombale involved ise gendo na wana bajibu sabazizi na njibu otoko babuta ekiara tenda aburi Kevin uzine bole tabantu baraba baruti ndi kuziya ko tora abantu bole baraba baziza njibu umuntu nyikazi yamuzi nyonye kagenda kulichi baza kureza abantu bakone buza atoko mubuta
tobe ko mondo ne gasi mangana yere una majibu aba bande batene ni ka kisi county abande kine kia kero baje kugambwe kina abara bembasa bayo toba butega tobe ka bantu bande gazi ine renjira yo katolanya ko lenda bantu betu kureme kone ya mangana yijibuza no ko egwa marua na kwa kujibesa basigari na bajibu na basistant jibu bamenye kuligeria ensemo abantu bagusali binyoro na marune bintu nebi wate orenga batene 11 kuigwerero nye ko rumo botisikali gosomo chief gosomo assistant chief banyako kuweba chaiga kwa ukende waziri nora kiao egeriko yotokwenda se Brian Nyachai oyo obuchakuli sonere kurosigita sinigia Vuna Radio. Brian ko Radio Vuna 102.0 FM ekene ngilinga kwa aba Kenya nga ine mburwa kuragusi wizara ndio nsigwa tachire obonyasi bwa gorokire ekenyambi kyarurukire kubatika nisike yene ne kwanyere ko bagokorosi waziri timaiti kartorochie obochori bogocha anda kenori ko genderera nayo kyara kagetinga marayo bwense birengere libikeranete tako anja gokora imirimo gutatikaye gose andake igoragani obwatigwe ebirandi elinda ndake oswase ensemende liboliryo mwelyo abanyenyi bombale bakineti gwebirogo goikera omutinyi kumibale ngekori omushahara asekerengo kya inspector kurende mbali yuko bwango iga bagatebgunga omushahara obale gwakanu andako kerana insutalie kerengo kelibanya litoko babagukinigwa liyuko lya ligetu kitalike 27 na mutinyi 10 kurwase abisyo mu inspector general elia lenge ko babonya na baina nebuya ama kuba korokya kisa abet ko bagosoma wa upgrade timetegina kyo rokerelinga kanumboro asenjera abanyanyimba bakinigwa ebirogo gutsenjera kyanda kabisi abanyare ko ba yeko gororo mu chandoyo byamana Brian abantu baminto antongo boli bali swali botambe itangani utoko yana litwenzi byo monnenya sai meme to kora ba de teli to ko kora singuru cheto uzeli to ko ye kora soko nyara weito tutwe kawanya no monnenya sa utora zebi to kora ndo nyara kwere credit ntwe ka tanga kinga wono nje na korera Sulemani zebi bibire kara tuli bagaboli nya sa genteka mo gaboli nya sa bongaini na kingo para no nje kara litu ko mambi ko boli nya sa bongaini mona no ko anya zinko genda ondo atoko boko ngoro kenjira onde tayo bana to karanse ga Kevin nayo maide ngejo ka mambi mondo maide ngejo ka mambi nya sa bwe igo njena na kuziri toro itukuli ndilionzi nengere ngejo ka mambi uzingejo ka mambi ende no mona nya za ta base bibi onye ni jiro yaranji bwe megondo na ninja na ugwenjara kani ndumanya bantu nya sa be to je kwechanda to kwechandira mona nya sa nero maide mirobili na ina na to bange na to kelinjira nezo mona nya za to kelinjira stoko genda we will go there as long as to ba bantu ba korere kene nende to kole mere mazenjira irare tesiko ne bakasiri telia tata nya sa ndo bazo wedili telia nya sa ezitintira azo kora buli analiana ni okoywe gazi kwa kole gazi nusu inenzo na ndo nako te bantu ba mindo tambe to kora iguno muzi ke kora ba usi gotomanye kende zingi muna bantu ba koromukia no ruga ogende Texas ogende Minnesota ogende kirazi muzi okaliza ka no yole ngong yole ungatarungai muzi yole kitaro kuri mamuhondo aba uzina ndo amayikande buna bantu bomukia nduli bantu ba basabere linjera nduli basangami no ogende Nairobi alito konyara muzi ubate sanye paro kusabere mbuyamona ni mesi aye ne wilbaro uzao ni bizukali ne wilbaro lakini yanyo lebeza aye ke na gene neronka Mong'ina ko ruzinye ni gaiga yangozo ozo egali mega utange ogenda Nairobi on nyini chali no nendere mana kregento ogorera bana ba ebinto oletanga ogendera mama ngine tinje mama Mong'ina minto igale nko honya mabera marurano keroka ongorere penziri kuruo naje ujire skuru nabo twagine tigugo baguzimbali abantu banyanjara unakora chikazi chinuzu nukutengeje baligo so eze tu arure munanya zato itiri zato ikiri yotoku mwene mbia mama nambemo namba ibere eze nyasago toira indue toko tebaiga obeko ko kwae usengo tebaiga njinga yanda beko ko kwane so ko munanya sai eza kongira ngende liuka monte ko taranga ko tere kansanga I'll go where you want me to go, dear Lord.
of a mountain or plain or sea, I'll say what you want me to say, dear Lord. So really go. Ngagetingi mkono yoyi Toje gete gawe kwa na moja. waziri ngosaba na naikero gote wa igoronga ayatuli kumiringa ngikigo chiko after maybe a time ye serikali ya Jubilee, lakini kuara iwekanira chikwana chao gotabanga usikolingiririe gotia president ya Gurumaya okonyora nonde userindo gatenga nayo kora bogoli no Which is true. Roma, and by the way, telling an Dongo Kana. A kinky community. You see, when I there was Zibotambe, Uhuru, Kenyatta, president of Kenya. No mondo Ugate Amaskania Manene Savantoito. As it was the president on the thing, I say, I look at the Vikavali Ukina. Now I got the Woodima Mayaringa, Mogotu, on the way to out Garabake, or you could Moga Usino and Toitwakari. Nababate. Di yana ring nje sabantu wetu yango bulu butambika president oja konge kasi yange tebuninga ninga omonta ko imuki imagine akoira office ya yeme omanya musukora gutigire binde bikongwana cha musuko gotomazi president jinde no tomo mondo otegene o mondo president ondoma buna ondoma butambe endeze prime minister endeze president ya Zambia buna joro buna ali muma ondoma mnyoka Zambia ndabeli egenda ali kwana ngenda kwana Kagame nganoke omonta kwegene nginje kabirenga muneyo nainde ayinonya ali wetiringa nando chake binde byao nainde kabere injigango bwati bunaka ontebe onye chimbara tere chiayengo bwati kobona chiriko na chiko garanga chiko bwati webirandi nyasaye ngo saba imbi bwate birandi ibokongo amen bibaza ko binjolia konya nabantu bayi yabona waziri tona siriswali yakabere so bono liswali yakabere igoro yamangana yabasigali awa ba kewe me mona bande Kevin tiango tebyo wene nande abantu baminto bategera libonyi wete bose bali muri creativity amabuli orakora matem form 4 toteba wene entry grade yoko gende university ne C+. Yes. Troje. Tonyo le C+. Tobanya wende okora tobanya okora diploma ndonse. Umanya kwa ende university ende ondata manyeti. Ojo magene degree ko jaga. Odenga njenga na kore degree ketenga university ko kozenga ki university zempoka na yuji ko kozenga ki. Oze university what you know endo keta wenet. Ngendo ki amajiko ya serikali galiga. Onye ko ko promoted igoriye degree obwate. First of all, you must meet entry requirements in the university. Yes. That is what it is. And you know, entry requirements doesn't mean more the form 4. No. It means form 4. You have done so many things that have actually moved your qualification package also at the university. Wakori diploma, wakori course, wajira Kenya School of Mass Communication, wakori certificate. So cumulatively, they actually qualify you to go to a university and do a degree. Bona ye mwaita bantu banemba dina alinge choko na alinge minister education ebi konene arore tani was okumi omonda ba tanga abwa de degree nga so omondo mo ba de na nda kabe ka bana ore the certificate kuru was in Costa Rica certificate yo wa attend crusade elikire kwerende elikire in Greek. One of the things in Japan, Spanish, elikire Spanish. Yes. Ese one of the IBC buango etia. Omondo na waka matitiri ya tanga no ngo nzekera mulezi kwa nzon. Ngene digiri bwata ko Costa Rica bakabungeti yoka. One later on bakamya kutotomeleza degree yo. To the Commission for University Education. Onangi minister which said ngabate ko mondo Spanish a interprete ngende. To anya certificate yo watende crusade. Nero monda bwate nga bono ngo bono isani rekoba. You see, let's be very honest about this thing. What I think is happening, my Inspector General the promotion is those regulations that were the way. One okolenga ili koranje, orakora mamojolero. Woko menya mamoja hii miaka yonse. Kuikuika sekete okarito kuri ya uliki. Omela a very bitter pill. Okorrect mistake. To was a tradition. The tradition ninga go promote your mondo na areta certificate ende yonzi mami go to ale crisis by the police service monta ko anda also asa certificate yonzi me oja go jane ngento oda ni bade degree promote in the process you mess up the whole thing. So a correction you mo Inspector General okora is the right thing to protect the institution of the police.
Okay. Yengwekanire buya gitinga nona barigire na bategereri ba bwatire nga inkikia gendera usinkigendera ta igoro ya ayonsi akorekana abanyanyi bo baringa yasekera ngo inspector kuyeri bo bose goyi tukiwense goika obo constable igotirane asa maswali na inde igotogendera te ningambo no muwaziri ngetinga chinsa minyoka chirikima igotokwana baka Kiss FM tomonyore igakuruka MC Dudus italia yaliyo kewande time tingandinga na chanjere roje yes Dudus yabona sana bwana CS mkoro kwa Elijah Kieri bange bama na MC Dudus microphone beka ngena yes ngokora na Kiss FM 94.1 INKA yo mugusi byabona sana CS singicho kwenye liba ucho ukwane bitasini megusi nano chiri ni TV wakwanira magendero alia achire gusi weteraye n'abarayi bande nabone rero botambe siasa njanya kubwatukanirwa mono n'amagendero barayimbara otrokende bakwamiriye serikali bayure kora sebi korobinde kerokende kogotebanga nole maega yabana siasa gete batebanga iburu mu waziri tubona leti gukora siasa ekigarari chikondiri wanchira timaitinga ebyangere bya ombire byebi igoroyenga neyo tiswali elia kabere obo bumbu gusibo abere bwo kwanirwa Senga kientambe twarira bana siasa bago chama abande bamera Nairobi bande bachaika gusi asenge chokero kende yo kwenye kugira nganga kyumugusi yako baamo bande batebanga umuwaziri ito Dr. Fred Matiang'i igata kikoba omonogari wiki bumugusi bande batebanga nyagete nero omonogari timatinga kero kende kero kugira umuwaziri nkyura kwanire urenga ne yo na ine bumugusi mboleo biyamona sana biyamona Dudus biyamona ngokora tole siasa uzentole kora siasa maite you see Kevin egendo naro ranges sia abantu abange ba siasa tali bonds abantu bande ba siasa yes na abantu bali very dishonest tali okorera bwana bali bago nte ibono ngakora ndi siasa 2017 otwala kore mezanga na ori ya Jubilee didi nale okora siasa according to them wana sengi njontali ko basasima bona siasa ngakora let's just be very honest about this yes you know again thinking amana ya okora siasa okora siasa kero soka isiko no ne constitution ni to teba ngotebere ngi president ganda ko anda achore ji report choke cabinet wanda batabwa tibirenge likende batabwa tikende batama itikende bakirete buna jibubu saigo yani unga bane machine yako baswitch on kwa switch off you know I mean surely nambemo no ngi bwire usika njero mwana usi abantu baminto bagusina bwa manyingane nimba the responsibility I have a duty but the abantu baminto njebuna ndoje no be serious currency by the way is one of the highest in the country yes okuli living do nayo konyo ati report oligire tunezere no ne chile chobo tukibutuko abakambe balengeretiga bali balengeretiga kyango and so on nimba tinkulera abantu baminto ngaki abezi moko yana ngujuzira mule enzegero ujuja ngazi kile ndabe ngokore so bisi ngonye ngokora iko awona kolere siasa and so on ebine minto maite aina mairu mache honestly speaking na ndalige ndo mondo kolenge no ni tukirimo abana abantu babugate mejano yabo yoka n'abantu botambe bakorawa nebitina nebirengere bibitina yani we toli nabarabo ostoli ko basazima ostoli bakwana ikwana no mobisa onye ko batokia ostoli ko basazima ostoli ko bakwana ikwana no montomuya 2017 deputy president yo monyene no twala ko mezangana ya Jubilee nere dinare okora siasa twalinga mezangana kuziga to wetana ne president twenzi yamo dinare okora siasa bona senge njontali group eyo yo como sazima bona nziasa ngokora ina mangana bosa lakini asiri chiko na kilota ni chiko by the way ndiko tuko tenia wa minister mbazo okora siasa ege ndo takali kara the constitution no kobe member ye party ko I mean no ko twale office ye party ekine kyoke constitution yo teba lakini otherwise cabinet secretaries na CECs ba counties yes mbona bale exempt by the law kuruko participate za mangana siasa na keko arabata na kwenda court you see onye nditu abuneli jiko by the way kanga bachire court to jikuruzu bona bana kwenda court bona liba wakanda court no bona kwako monunzuka alibo zayo wakana kwano ka o maide mondo Matiang'i siasa kwa nzo you see igwiga ndobwate obuzibole buna ba Kenya ekato kwana ngaki kero mondo uzike human rights yabo ndundo human beings na ndobwate human right no uya wana waziri ngana kwere ndamangana kote byantu bamindo nganje ndo chitokolega bozendo chitobe ngenje kabiri ngamne itali siasa wakora ekine ngento wakora
buna umuntu uri responsible za abantu bamwabo kora abantu kora abantu bamwabo nari ko bayibera sometimes ububizi obizi yeli izina mongo bera abantu ububizi ikiara uyo kugamba na dore na yoga na mongo hali no njino tijite kala ali lojoya ama yankiri kiro tingo bera abantu aminto ububizi badebinga ende genji bunandoje ngujage ko genda tangana ujo abwizi moko yana ujikuzirole I mean ingina sali na banga ndabinga ki nganziya zanga kora 2017 no twalinga na barabo to kwane mesangikano na barabo inga ki inale kora ziya za according to them yani abuna abantu na take serious. Okay, tona so mugusi again bo mana ya unity yagusi yes eso korra kwane ndina kora nyole ni the wrong umaide injeze emyaka yana tili menge ihango diva do bakaka bakusika barayi baito bonzipi and I listen to them naba bolinga kinuroje babo sene tongeli umhako bule umugaba no itongwaye ababonzi babo kongo mugeni ze gaba ne Onyamora nyalibo yes ababolinga kinuroje nabo muri abandi baminto bonto ngujera babonyonka babarati nabolinga kinuroje gende toko yakora eso korra kwanenje umugusi umugimaranka ndifaile uri gutale para uzo mugusi ole mugondo ko majinsa kajaye abagusi twenzinga motore egendo koronga ngaki abarayi bakona kumana roborayi bako compete no mnabono mokonka mo oranyo abana bali tibarongo mokonka munge mogo norobere which is okay. I mean, you know, what was the democracy? Na babantu nje kurwanira igende tokuna idemine tinga to asari jo mbuzi kusando asari kire jetindo actually so akoro mine engakie ko bwabona jinga kijaitire abantu baito nje ndoje bonzi nga motole igere karongo ya sande no ne karongo ya nebiro na lingu izo neli ba masabe biro last week abantu kerukuli abantu gari kerokwa nabantu bokulira amazu y'abantu chinkoro cy'abantu nenda boko bolinga kimutagita na mutagito kende ngenchika biri bantu ata toba ya mutwenze ndoje ngeganga yomugusi nelinga toba yamo twagacha ntwazo kwatanikana munamase mangala inga ngomono geli uziko zengi. Let me be frank with you, maybe binde nechiza toza libosa by the way abantu baito ekerenga kire kibako na cheki namba manyide ngobaroje batagita abara in a particular direction nende bona yazao twali bagana ndi muna tokona kagende ngencheka bilenga mne tuanchane naende tusikane abantu abonsi people in leadership kora we ndokore you are first among equals you are not better than the others abandi mbaro abandi bakubwide gisemi emyaka na experience very true lakini you see no nenjire lyokwira no como se menya sainga onye ninje batebire nkore ngentugete I will do it na abandi bamintu twenstory yamo so inje bunanga ora tindo chiboko ngonde bwenzi mana anda bonya chiruma ruma o nyarwen kumana bano yonde na magana boza yumuntu kene ngeyo abantu bayita bange ngamotole igendo korone ikina ode yuko ngaki ngo buna dororo bere abantu bayita barayi wo abana bwakisi batangaziru abantu babutagete uzembatana which is okay igabona doyibire nindu bwata abantu abange basometa bona ndika basoke tibon saba tojoro monto yomo nyenzene ndika basoke bonzi nane tojoro monto yomo ngiyasali ke yasali obombo abusi listen Biyabona sana mwiwereire abagusi mwensi andonsi asema butuka sibituo byonsi mogenda takurigireria nako tegerera kurwa uyu muwazi Dr. Fred Matiang'i oya kwonire bunare no matera tari kwa muambi mbwanje takotebanga turi wakuru matitiri abaguzi mbanali tiko yani umayidi bisi abaguzi mbanali tingi abaguzi general n'abantu abalemu to kwameli muguzi ngomoseli ngomotebona ngomoseli ngomonganyi kuru omonganyi ngayuko munira abaguzi umuntu aho kandi ngayuko ngira nayo mayida baka baguzi yagera mukwana muguzi mogazi to mwaka watenga tali ayo kondugera no mongino no kondugera yes that is it was what matters nelinga tiangende njenga zo mongino ne mbero ingole bintu bingwena do bindengete that is it nan tingo chocolate abaguzi down ngambe njo muntu mutangani muguzi ngona kuma omana ngona complain ngobwa no nyabuzi bangera na opportunity nande balere no mwana obonde I'm standing hide ko tena gango begera ini busigali ndokoli erizo njana kugiteru jitairi I'm telling you my friend ne janya ke mogi nyalizo lyo mo ikango mielizo uyakima nganga turi kuranga tinga maswali kurasa baliki bari barengiga erire ne notanless gusenga onye ondubwateline nainde lakini najitiganda kuhuriyo more igoro ya siasa wakwana ekero tukuna kwirubiria siasa na no bwato bane bwa buno mu waziri no mugusi utorabuna wateba
abandi babere bakona kumonya byama byo mugusi bomugu mugusi na kiamangere kiarozi kuwangoiga ekibakanga buri asinge nchabange bakona kumonya kiamegine kiamatiangi ikoro ku UPA maithe mbona ba chingwana igoro ya buna siasa kuchikowa ya usine country mbona chigenderete bara moroje mbona watona kuumira na so on bona maithe ndo cha gwetu ka chingo bugekaga to cha ka binde bya bitara ikero isibiwe ikero maithe mbona mbona roje parliament ngende ko amend jiko roje coalition and so on ngito cha gara chingwana ijo ijigeri tara amend dorenga kitoko gena usine kinga tayari ando amindonga ki ili tolemereri togene ngora chiroko awa ka ito akuziba tebi chiroko mosi gena ngora we will get there ndoza kuchiko minyoka to stebe kanenga papa ngenje kabiri ena watenga Sulemani karanya zamo tebetinga boli ke ndo tagite no bongaini ya boli to boli bongaini yasa to rokyo bongaini to be hamo na abantu bandi ikirenze unanyiro kuchiko ganda kujubusika abantu abange beyongoire bajire asa hamo nenda abantu batagitense munankoranje kuri service yelinde abantu bale munambeye mu Kenya abantu batagite stability ebakweboli kuna ndo uzini to the stability obotoereru nga mboke mambi luzi mesiana suneka ni mpaka Nairobi ni oni ngina negoja mboke mambi luzi njane yangoso nga Nairobi na ngina negoja nambeyemo namba ibere asenge njo enibo muna boli mu bahokea abantu batagite obotoereru ngene ngoro mu bwana cheka ibere ngong nga gajoro ngini abana bana. Yes. Also, school private. Let me tell you. Oganda kajado. School private yoro. Kuchire ite chaba usi uzaba ikoyo. Ebine biazara bantu ito abekirisko. Pata ite kukinya bantu. Ebi genda migoli yoro bintu bantu ito akara. Genda kisumo yoro bintu bantu ito akara. Koto tagete omonto ra garanti oboto yeru ense ito. Nekeko era bantu na kuligeri. Wana bantu na ukwana wale bajira amo ense kunya kwelingere. Onyense kwelinga tigana into abantu abangaini togende kujaleza abantu bale tokaranzo tokamena abantu bande tujugwe tokwe mokere ligoro ngoma ite ngawono nganje ndaka rojiga mambe toka tole para igoro naba kusiyo maite ku history tigante begenteke moya nduntu anakoba ase serikali etali tali njo mondo motanga nyu murayo uzi ngoja kuruze babuzi ase serikali mbaira ase serikali etali kurunya muya kurusagini kuruonyonka kurunya chae paka boniga baguzimba na kwa isiko ya serikali talinje ngoja kuruzia baguzie serikali mbairoro sana ini eso abantu bakona kumnyokanza ikero kuli abantu bali bakwetaga bakona kumnyoka abantu bali inkorra monika na abantu bali serikali tochukubwati abantu bona bali bakona kumnyoka nginzi kabiri ngamuni abandi woshi abandi nkiango mba inkorra monika na abantu bali serikali nduzie baguzie serikali ezo urwa doire pakoto ire ikero kiayenze mono tokaranze umaide yenga munu walato mwana omubuzibi buronge mukaranze ne mubeke ya karanze semester torage naye umanye ko morama libaine umuntu twarengeneza ndiya ruwana ndoge na mali bayo na mali bayo kumupira mali bali sike no alega ali se chavu yechise igoro I mean ngiki yani ninjengo jakuruze baziga abaguzi esitu abekiru eso uru hato bekirega bone esa abantu bakona jekineze country ndokorero wena talinga njengwe ngwete bande esa abantu bakona jekine country kire kina kiko na jwe country abantu batatokoze bana bakona jekine kimuguzi no yomobo yes manya ko ruororo ogende gukongera kuri Idrisa so Yora sana oyore na semi jiri Suleimania indete ko irori engane isana eri Suleimania sebetenya sai ngatinga kuigwere na kuburi gori kiamege kia UPA no eto chieti kwenda direct ndete ko betelio ndabo enata bange kiona lia ndo akogambe bintu tinda tu eso ya mangana nje njago kwana mangana ndotara kamana bantu bonzi bausito yona sana igara in Butambe I am very consultative Kevin no boli abaraya bonzi be across the board ondete inje by the monto tayo orobora igusi gandali kwana nere okay abagaba na baito bonzi abazana da baito bonzi women rep baito bonzi kromondo ondete ondali kwana nere esenga njonye ngende nga gutora agende buzina abantu baito tole amo aba mwana aba mindu na wono arazi no nyonka to nje ine to kwana buya ngo babuli ngakini muroje bande to ende abaza bonzi abakaba bande bajire to kwana kamo abatali kwana kamo bali ba elements osinmenti okime and so on so abantu bondo na barabu ya serikali twenzi bizo ko bangezenze ko ganda ujitole ama na barabu
Gotoleamo, do kwana twatebani. Ngaki gentekere. Na inje tikanda atekerera. You see, ese miaka yane bono. Babo yonde umwaka madunda na baro munyakero we kyomekia bagusi. Abaka bali gazi tubuzi abanda bakongo bajare kangwana. Bawo John Zimba. Bantu bakorere binda matuka mange. Njagwe duka jingo ga mami ngomyoka izikali abantu bagumwana noyo. Nabwata abanyene. Utengwa naboli abaka bana baboli ngaki muroje gentekere. Arangira muri abonzi buje kando. Naboli ngaki muroje. Simba ngaki akware genteke. Onyonka ngaki yoroje. Makajimi ngaki yoroje. Iriga ajiga jukiriga kusiganda okorega togende buzi twenzi tole yamu nabe wende ko bayo tinda tu kajingo wego ndo kwara mangana byombe tora kona twenzi tuwana. Okay, yasana igondo che Ailino Charo kuruge FM ngatenine amaswali to batara yarira kingo kwali bagaye bweka muri swali ryo alafu toyo mu waziri ando narubate. Okay, badatuboka kuruga batamanya go ingwatari buri ryaro kaniro kuburirwa no motegereri. Yes, oyo tegerete murundi oyo engana y'abanyaruka bakenya na nene kuri wasorongoro wabusi abo bakogenda kurigeria setinse cya guhara babire bagucandika babire bakorera na inde bakuirira kientambe ekara batamiri guchimba sikuira ni gucha Kenya wizara ya mirundi kiya bekire nga guchibwango igo mwana gatebiri nga byasinyira namenya beta kwenda kuirigeria baira nanga bwango mirundi labekirwe bakonyo baira na bwango ya Ailino Charo atiotia tunyora maswali ya yonsi asowamo yes maikana serieta ya mwana sana waziri ankoro kwa Edwin Nyakango kurwa radio Kisima nyawati kagotabanga karakende mirobili ya serikali tuligo ikira ni wali morioka murobili norororo uri kubwatu kwa uchia sumu wananchi kwa bakonya kwenye wali stima umanyikani muna last mile akarakenda asebi nyoroba abere bakonya kwebuli nga ndikabaranyore nonye berigetie ngana kiyao yogose miora bwatu uchia sebara ya mwana sana waziri ya mwana sana liswali ya mweli likurwase dudus ya kurukisi FM. Mbia mwana sana asentunda yende waziri nko abeta se ministry y'ikisemi na goikabona twarore moko bwatera no waziri w'ikisemi Professor Magoa asinge njoko ninga gukini muri kisemi wango gatwarore abana bago samba cy'isukuru bikorwa byabeire binge sana nyayiga gusimbya rekana timaiti wizara y'uburendi bwaime ngakiye kubwatera ne wizara y'ikisemi gukora inganeyo bya mwana sana ya mwana dudus waziri Denjake mangana ali eri nya bodi go ya bakole menemo ba abagusi abanyaruka nkora genda ndi na batebi numugambia ko nduma mutambe ucheze prime minister akata unyeze prime minister ya UAE n'abantu bande uze king na ira mangana egendo ke wenda ko baneke uze kulingere by the way jikezi ji reduce significantly asenginjo nambemo tuigora immigration office Doha na yende Dubai esoko genda directly kwa selwa makaratasi yao ndi wakonyo uzo twara bakongo monde mwezi koko genda oro service yao ya serikali ya immigration abantu no bale abantu wa ministry of foreign affairs no bale na ministry of labor bakokonya nchalengo kurumaka nchalengo oro bon to igwire by the way ndara gato igora na one kana ninga do the other day na negoro office immigration oro egendo kia kurumaka ntu wata office ju na mbeyemo na ndi kurumaka kama ita abantu bande bali kutumia employers seti biro jiko likabantu chiagent ya bakora yes mondo jaga ulikabantu atamanyikana ntikuronge kala to inisi na serikali nga utaraja Kenya kulikabantu uikoba registered tumanya eningo kala kwato ira makaratasi yao toboli serikali ya UAE umondo momaite ekiaro kulikabana wetu kurwa bajonyora bakongo nera tokubwati kuruto chaka kubwatira ningi nchika biringa mne serikali ya Arabu amangana ya ajire nzipo bokongo sana nendera matukana bakogenda unaoneka nalenge Doha muisonde abana baito baguzi kwanza bali munaona kata abange I was really impressed abange bagande muna watu machibaza go janka and so on and so forth nende bono ndubwato bizi nene immigration is bakogenda bara video ndibwenzi wakole kasi sikali motebi amanyo bisi ya immigration yesere egendo nyenge koba aminyoko a register in fact nabo munamono Doha umwambaza abwate bakenyomba abegetenzemo umonde ajiro bwato bakongo akube kurara onye tago nyana kwera na uchesa hako legasi akube kurora roro ilindo oganyira abangana yako process donya makaratasi ya sirire ozikendi kiabeire and so on and so forth nandi twachakire ko kongi bono ji condition ma de serikali chesiko twachake ko kongi ji condition ko batiana
iko to sign ji agreement nyo mo kuchulika ba Kenya, this is what will happen. We come on to kuchulika ba Kenya kuruga agent ali ditan to mo register to mo certificate, lakini tutara mo certificate to toma makaratasi ya ese ino monto tari gosomo ndo mo manyita ili na bakongo otokea, we are able to deal with that. Again to kiali ngo karengelinga eso okorero boene be no ene serikali mtu alenge serious about gokonya mangana ya ba Kenya and mtu ale kuligeria mangana ya kuchime mono but ndo yusio maite china abacha ba Kenya jalenga kile na jini jinge jalenga mona wana babira abange unaona maite doa yoka ibwata ba Kenya 42,000 ba kolegasyo and it's projected inga by the end of next year to kwa World Cup kata gera twara ba Kenya almost 100,000 ba kolegasyo oromna china abachiko kina nego become necessary no serikali yebange ndo wazikenda korekana bantu bosakali eda bananchi baitu bakochandike ngenje kabiri so I think montone menje bwato mwana isiko gali potebya ali obisi yabo ya immigration insere agenda orro register atebekere ntongo murige tonyo bwato bakongonde mons tobwati na nto ja ko insist on agreement umuntu goja kulika abantu zeitoka tokorozi agreement ne serikali ya sobo onyo bakongo toka to agende so mwambazo dobo toma de umuntu ozere na lige to mwana oguruga ojiro ko ministry bono to tebya mazwali what you are doing again to kende eke to kwa nego ya last mile my friend estima na hende bono to ne baadhi kile president ya jora yeko ko mo assistant minister energy as the last mile ya tigete bono baziga to iziro ukora commenta sto ale commenta sta with onyo mondo kabwate asata ke the connection ni taraba tebi mujumbo onyo to wigero mujumbo tebi mu DC gozo mo county commissioner so that to bugati gaba na already by this or color when ayeko has done as a very good job kera ayeko no to ko case Jinde Jones na ba kujibwati goja last mile connectivity obwati classic case na batene kya wasika ezo mheshimiwa obura chitaka madebe kenyogete ngranyo la stima iwigu na tuchandegete transformer teyo within 3 days also banyo le transformer so ndobwato possible aliese totara ikera karu information ndo ikero mo jumbe gende zo mo deputy county commissioner wose gende se county commissioner endo tobwati ngenje kabiri ngamne na inde kabere asenga nyona ali ngomanyakero kwe committee li cabinet ya Kenya Power and Energy ndobwata bono we are going to get more energy and more connectivity ela ini ya resources to accord they go evacuate more powers more power koru the wind power lo yangalani ochaka and so on so which means Western Kenya won't go very served even with more access so onye wakongo ndibwenze bororo agere the report to come notes if you tell me even today I will go and talk no na yeko batemeko konya as a sitwa amane jisemi osambu school eneme jande twenzi buna abayoli itanga ni kabisa ndaraja akase ndaragende sabalimu amane serikali bono unango tebi ndo damenga abalimu special school principals abantu batekazi enkonko bonde bwenzi ya sense ekiara you see ayekemini abana babere osembatuto bago konyara bakurusiro meme kabisa esukule ko yoru to muki abana ilubiri zero mo principal okisi school Fred Mogaka to matenga Fred bana abujiri bubere na 100 osem 200 to muki abana jiri bubere abanyaroka to the principal azronga ndubona to ayira nanga oragera akunywa maruna kona ukwana kona ukitsa isia balimu and so on no mwalimu kabwata abana ilubiri yakorageri katatolituko and so on school principals baito babwate kazi enkongwembe twende kubasabira kira lituko njimuna nkora abana nyone ndirong lakini njimuna nkora nambe yemo mistake to amenge team tangani na serikali wekeja yako jinjige ndeke kato jagita magana nga free education free primary free secondary education abantu bakanga bono ngabono emane school ne serikali tenda kuboli Kevin kwaroli renga ki ese school ejonzi bichiko sambo kwalenga private school tena na yamo ya Zambiro of course no na yamo private school tena na yamo ya Zambiro aseki asengenje private school abayiboli bawaka na jibesa capitation ndio kurese ministry education no moyiboli ga tebe mwana waye buna tata le ondeka ngo ande school nga ayembora moyiboli school kisu kurmambie to wanega ozo akora kende yonzi kiragere mwalimu aho tumoje kongoi ochine sanduku ya ne bintu bya guarantee mpa zanga kamere bine school ochega iko burgera bandabe cha enka ukamerera abantu bande choma kuno mulikwa kere ine roranyale a private school because yabayiboli bawakana
eba take greater responsibilities abana babo. Lakini public school asenge nje capitation and so on na mangana free education aba ibuli abangi they have just walked away from their responsibilities. Abana bono ndolko bade. I talk to school principals all the time. Let me give you an example because I know we are completing. Yes. One school principal told me she runs a national girls school. She told me that every holiday gabata between 20 and 30 at the end of the school akorageli. But that going na kwenda sobo. Asenge njo yo bokongwa akale sobo. Mwana oyo omo nginojiro sokero montonde na ndo jakero kumuita nga omontolia sokero ko mwadi mayale. Bono mwana na jekina ngadi gawe school bako nanka ajina kuitura ngina. Omwana onde ngina akale kusenga yakalo mwana onde isea kuita ngina unekono. Mwana ra tiambe school. Emejando to bugate to abere to kweba chatali ko kwana is parenting. Mejando ya Kenya ga boni katali abana to bugate is parenting. Parenting is the problem. Na hata school chikanza chizo Jones emezikiti to bugate na to NCP to chago deal na mangana ya parenting. To isi abana baito kera nyasaye ga to eta abana to bakini. Ndozo kutikera abana ngana bali muto kutikera abana and so on. It doesn't work. Na ko tebiga Kevin in David school ya private ya Zambiru. One private school. Aseki. Because they pay fees and because of that parents are forced to pay attention to their kids. But you see nakubatevinga mokolege gyara mama yenga any private school. Ko samba mambino okubwatwa wakanira tibeza. Lakini public school ero to na to sangire tibeza 50 million 100 million toja kwa gaje school. And then abana baimo kamambi for a small excuse nga wangire correct TV. Ba sambe school. And you see Bible dimalo ja mamba tebing okay. They was sambe the school ona aye korratole. Lakini korrete na tindire de dinale education nga anyimo sambe school azingi mutata itia matemu. Omotenze no korera matemu. Matemu buikokore tulujuwe bata. Endi was sambe school eye sambire ebwa de libu no korera matemu. Pako muntu oje buronge obubali mubu obusire. You see, we have to be serious. Otherwise, you know, we are just raising our batanya we konya. No jako batigere nibo, no jako batigere bintu binzo ko ba bakonya ko birenda. Eboliga, and that's my last parting word with you. How is it that private school teyo ya Sambiru? Iswali rikonke gima kuchasa umuriri to ngagetenga kuira neri iswali iri buno muwaziri aburiringa inkige ko ranse gusamba kuchi school chonsi picha biri chigo samba to biri to kumurekera school teyo yo muntu nyene ya Sambiru lakini chigo sambwa ni chia serikali na bakonya richibwe ryo na igarure changamoto gusigarure okuburi kuchasa uringa eveke angena abana bawo no borari bwa matukaya na ubwa twaruru muchando tukorerega bwo na inyuranga igotwaningira muwazi Dr. Fred Matiang'i kurende igotugusaba kwabiranga ntunyarete gutwara mu PS Susan Muchache nabo igo mu Solicitor General Ken Ogeto uyobonete wikaga gusobona twikaga no muwaziri lakini no muwaziri naika na igo tuwarenge live at station station TV Getembe TV Getembe FM Ndizi TV uigo tuwarenge ase Minto FM Radio Vuna Kisi FM Sayari Radio na boigo Igesa FM, INKA FM na VOV TV na boigo Sense Media Online, Kisi Hot TV, INKA TV na Abagusi Global Radio. Omo waziri utaragenda igo kwali bagasingi cyo no moyega ninga kiyemega Yesu gukune na Christmas no mwaka muya no tuli guchugutwara ngakina endora ache ande yake gukwana bagusia senchira une yiga uiri enga kiyiga ubagwishiri gusobaka nelia maya enga Yesu gukune mwaka muya. Litani kabisa ngo bakarambu yabona baliki baito. N'abantu bonse bicire tunengi TV asoko ngali bageli yabena mbuya mono sana nana konyole bagalinga muneli ngakia etire monna nyasa karanje na musko tunali bagatogandira gukwana n'abantu baminto mbuya mono na mbaibere kango akira abantu baminto baguzi bon space babetambuya mono abagaka baminto mara nabange nambali abantu mali bagontumere message uzengo gana na sala menalingo josoka Mong'ina mbato ko kontalero ntenga tatango gusabera tuli Uzomo kakana nyoro mwaka bakaka bakoroba pasta muronya balenge abarandi amatuka idire bamba bwato ko bandenga tatanga ko zabera tole yasaya kubwata tiango tebi Kevin amazabayo naragere tutene niga obora ibu public ni ntege kongo lakini ngoto bwato kwegeno konena azinyasaya na omonne nyasaya na bwato murobulia stole tuze kuirwa na tutende bokongo azinyasaya na bwato roki entere ndonge namba isato yango zabera abantu baminto nyasaya to konye
ekere season Christmas eno toko sangama na chama techeto to be careful corona nero igende kana ne moro chike jakere kwemuka toke anime zangere yoko bamo ikiagara muno mono bali bakurutuko kuruzi ko Nairobi na Sande ndoletara abagoto baito nkaiga mangana bachikukwa and then so lakini na inde umaite you see ikibungungere pastor Makoli anje to somera ngabina ngagiabina akortaka kuno muntu muriri ngagiura kuno muntu muriri vaccine nero lero ogwetwe zindani ekokonye ku corona umahoja kama ngana nza mazwali nza ukungaira nabantu bano menda mabata maidikende ngoma ite ngagende kujwa kubetwa ngakujwa ruarore ngakosekera koletera uzinki abandi bale kontevinga onye kubate pressure betu kuita abanyagitari barigirire gendeke onye kubate chitangutangu nabo kugendezo munyagitari agopime muboli ngoro jenje mbuyande ndabetwe akotebiye kuziyaya lakini nyetu atwalire vaccine nero wende kubetu zindani ekokonye noze kuliriya abantu bali nyagitari boni barwarire abange bali banyamatara betu zindani mondo betu zindani nabake ko lakini nge kubekanze nabo survive so nge ko rotako genda to betu zindani elinde tukonya abantu baito ndoleta amakwilisa abantu baito omoelio abantu bami ndogendere kusaberana na ndogendere kubwatera na mondo tuanchane yasaye gato begetega tokorera abantu baminte kazi na tuanchane burunge ekweranya sawo tungetekero yo muite stole ese omoeli nkuliriga eira ya nje nkulia na munkuliri igama ngane ubura ibwenze tigamba tebi yasaye no munyongere igasi yangeire na ndo mbikire zambikire ikiera mune bibilia odeba yasaye nero ukinia barai na enda abantu bakei naro riro koboko kwa nyasaye ezobo mubwane ezobo mubita bagusi Joshua igatebetia abana ba Israeli nga tenena morore mubaza gukora kindi imagine kereze igiro ngo ndaga tenena morore igatebetia abana ba Israeli nga tenena morore obonne bwenya zaire ronkorrekana bule nabongo tebe bagusiga tenena morore obonne bwenya zaire ronkorrekana bule ndona ko genda nginje kabiri tobe yamo tusikane muna barayi baito bonsi ndona ko chenja na to gutumia jinza jingo nyakurwana tukire kiri buna tuliga nyasango torokia renjera na nengo korali bikone toroje na maisa itoboniga muyamono Muyamana sana abagusi ba mintwande onsiase mwa ligere tikurwa na gotegera abuna tukubuturira enkona ya bene no muwaziri Dr. Fred Matiang'i muwaziri wore ndweime uyo obeire asika gense ya mangene nusu na intwe asukuriria mangene ukwana rigoria bokoreri bwaye no bokoreri bwa serikali wochase omugusi gwikenga kirande toranyori baga ntokoretere abaraibande amonero monyene na abandi baranyari wikaga egere onyari kwimanyinga ngayense ekorwa na hindi ngayegocha na ningakiga na inje kwere bagiriga buno mu director bwege taseni Kiagetembe TV ukumanyinga ayuri murigereria ande yakutaramanya rero na libene tuyigora egetaseni Kiagetembe asichi county cha Nakuru nechisemo chonsi piche tene county ya Nakuru igonyo yo minuka regali mu manyinga egetaseni getakani kyagusi geikirense ya Nakuru na ende mu waziri atebanga igonde ne mugoko asenge ntuna kumere rero na tuakora interview naye nga nayo gerete tu achakonyora chi TV echirero nyinga uzi monana bakwe uyamona sana na nyasawa watesie wikinga kiende uyamona sana igonkuru kwa Kevin Bwari Motivated Empire Evangelist Daga Sofiso na Ebisiba Ladies Cost Media ni nani anitenganishe naye ni nani anitenganishe naye ni nani anitenganishe naye asema ni nani anitenganishe naye kama ni kupendwa na nipenda kama ni kulinza na nilinda kama ni furaha amenijaza Yesu amenijaza anaishi ndani yangu na mimi ndani yake hey ndani yake hofu mashaka kamwe kwangu havina nafasi Bwana Yesu amenibamba 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 kufa msalabani